Category 3, Bojan Tito, Ostrović Centur i Marko Mihajlović Željavo. Category 3. Ajde, vaši ruki su tako, nemoj zaboraviti ruku, Nemoj da te vrati, nemoj da te vrati. Govati sad pozno. Dobre, ajde. Pazi da ti ne, pazi da ne ode na tu stranu. Ima da ti izvuče ruku sad, pazi. Ide otvaranje, ajmo, ajmo. Ajmo, Vito, ne da on ti igra, ajde, radi. Radi ti svoje, ajde. Pazi ruku samo. Idemo, ajde, otvaranje, Vito, mora otvaranje, ajde. To, ajde. Uvati se za pantalone njegove, Vito, pantalone njegove. Pazi, gore glavu! I šta, ajde, gore glavu. Imaš još minut, ajde. Pazi, nemoj ti jako opet. Ide, hvati za pantalone, Vito, hvati za pantalone i otvaraj, ajde. Leđima, ajde. Hvati za pantalone. Prolazi sad prolazi. Ide opet isto, ajde. Ajde, otvori prolazak, spuštaš koleno dole. Sad spuštaš koleno dole. Tako je. Željavo i Jakija